Menta kesngi ke HSPDP kala kentu ya menteri rang ba ke jela kondat ke sangma ban pentelun biang no ya kejingnya keren penbet pot bat ke Asam ya kintu teli ki jaka ki badangsa. Presiden ke HSPDP ba KP Pangyong ulaong ba kum ke parti ke baju ya budien ya kene kamat nadu minsyua ke angnot ban ya keren penbet pot kan ya stat no. Ulai tu ba ka langpi sektor kedai kawai kamat ha ka ba ka bo distrik kala ada penbiang ya ki jingdon kam bat ka syong saha ka regional committee bahkan pentelun ya ka kam ban le jungo ya ki jaka ba ya kerja. Kan kum gejing itu uba pangyang menteri rang ba ula kular ban penstet ya ka ne ka kam ban sekendu ya menteri rang ba ka Asam Shen. Halang pi sektor kidon kumbasan photeli tam kishnong ha ka ba kidon ru kishnong basa kinepali kibadon kumbasan hajar ai Akaba iwan dari sukya adu ki nukit kam juga parti ki MLA ki MBC galong ba ni yai budit ban pen yasha prang yung ka resumption ya ka settlement jong kaneka interstate boundary ngimla ban klet ki sha ba kecindon jungi ka parti nadu ka MDA 1 government MDA 1 government idon iway minister tu poru baga jinge wan jungi ban pre kalong halor in norim jong party tingim la klem da sungu ba hakane ka MDA 1 ka government ka badang ka ladep apo ka jingi ramu ju shi minister pola sangma ba shimki ai gene ka way ka issue jong party but lala ban exercise at least ki atli ki jingi sujungut ka sorga mengele rasa yakin tu di sektor menta ka singi pat ni wan ban kerpat biang ya gani government ka bangi trelang ro ju por ba ngin shimkhya shen no ban yakren ya gani ka second phase kabaran ndutli ki jaka barangi ka jia te halor gani ngi sungu yu shimisa ringkat ban ki MLA jungi baru minister jungi ru balong hakau cabinet ba ya kena hi kumbashwa ke MP election ladap constitute yaki regional committees but nila syong ru kumba kum shawes kasil ngil yo syong arsin but ngas ngotenat ya west kasil regional committee kam tam ke district session kidang dep syong tadang ar tayo na kaliang chong DC jungi lo ready yaki jaka bandan ke ji kandu berkasa aga public hearing te unishi masa jungi minta kasiru ong ya kene ka benta ka ba ni ka party na banra ba government ru la take off ya kene ka thong jong ka kalong bane pelang hadu bangin yo ban poi ka thong ni ki tu tli ki chaka bilang sa yo ya ka permanent settlement kata ka de ki jiwan jungi ba ni sungu ya government ru ba nin yai shimkhya ya ne ka kam kumbang na sta kata ka de ka singular jong minister the question ban onga shim por kam de ina marba ni shwa MP election kadang ke jing sane spor na marga MP election ga ya ki na lai tam tena kata ka daw hi ba menta ni sawan kum ka party ru ban pen kan mau ya ka ba kan resume immediately with immediate effect ya kan ka phase 2 but ni sungu yu shi mr ula da ong bahadin ka shwa ka session Hoi kini autumn session ni kalau tuan ru kejing ya tip lang bat kejing plenu menurut si minister yang kasam ba kini ya syakram ya kebiri bat kitu kisnong ki bakwa ban ha bakwa asam hoi kidon pola pi namang kidon hadu menta san polai tli mo kat kum ketu ka jing penbe jak sem arjar kat way iki list te hoi imla ban len kidon kum kita tena kaliang jungi ngi yai kentu yi ki ba kum bangili alam kham tam ikalang pi ima shopping mo ilong kum local mele la san po sang tam ngia long lang bat garo kasi banne te menta kapten mi arsul ho ngi sungsi ya kane mo regi kwa hi bandon lem rekat bat ni tang bangi ngai skema ke babun ba kisnong kin yeng bat mi hen bukut no markidon menta lightly ki jaka ka bangi le public hearing ayo nong ma tang ti po umthili bat kawai ngile apo mosikar te hang turu ki babun higi no kisno kia waranti managari ka meeting ka badang long lupo
West Kasih District. Ngimla balen ba hapo ka langpi sektor. Ka problem ka bangi kren ha ka regional committee kan. Ka ba kini ke ne beram ka dei ba jingdon jo ne peli hapdeng Ani tu ipi lese ki babon ki lengoy kan bangi ka regional committee ngi ya shimlang kum ni kan. Ba kini dun ki jai ben riu mo la ki dei ki kasi ki don kasi mo ki pali ki garon dei. Ba ngi kwa bi pindon bai ba ngi hang tu te. Ba ngim don hiru kata kijing tumbong MP pim dei kasi tingin be no MP la ngim dal. Mo. Ti men syo kali don ka tu kijing ya clash ba ki sing balang da brom rei wat ki sing balang ru ki sung tu ya kan. Berada ngin don da kata kijing perkat ya kijing don utau kasi pum dei kasi kan. Kadang orang isu ya ka problem yang ibat mana ya ka. Ya kata ka ban ong ka speedy solution ya ka. Sektor nanti. Ini gue. Tiga don ilong intas berabor marang ya don lang hang tu sya lang hang tu. Wat kiru ki ong kita hi ba. Lada ka megelia ka ayengi ya ka security mo ban syong ban long mong snong. Ban yo ki right ki fundamental rights. Ong ina man swali ki babon ba ki pali ki dei hi. Na po part and parcel jong West Kasih District. Belata ki bun pateng kan. Tingiru ya katang ong ngimdon ke jimut bandong ba MP mereka site balai mo bandon da ki meklian ngimdon ya kata. Ngilong wide ngilong broad ko komperkat mo. Ngidon ka hok ngidon ka legal ngidon ka constitutional right ke jongki ke jong piru lom tak. Kami ko hibakan hap o ka dikasih jeng kata ka deka. Hang ka ba ngidon ang pinadu bas dang do menta. Ngidon sa Henry West Kasih kadang sa ka langpi sektor. Hari boy kadang don ka Desmoria sektor. Yang ta kadang don ru ka Mautamur. Badai Himanwa Mendai. Yang ta siapo Jainte Hills ka obat ka wingi don ka block 2. Yang ta ka block 1. Kita gede ki benta ki basa. Ka phase 2 kadai ban. Settle.